Japan Midisami Sonali Rompipi. Apransi Chihek Pen Dirta Arjikta. Koila ki phur non anta inton tesi inimta abeha klembomlan. Amri Education Block Mission Coordinator SSKSIM along World Disabled Day Katalondu. Sirikindeng BPH Siatum Tribal RCH Kem Asai Kedeng. Karbi Anglong Henlo Koila Sangti Arlong Abeha Kiklem Kang Lumnai Mithang Along Riakhi Pangjirsi Inud Bang Hiniatu Mithang Akhiadat Jeselamlo Lakerat Hekdaklo Bangso Puthak Songja Puatumta Kacherabdo Pua Koi Pipen Apong Cherok Tokatum Koila Kepur Ington Nangji Pu Pen Komane Lamhoi Kipi Komane Pinpura Lo Kipajir Setame Aningkan Bang Setame Koila Kepur Kejor Ington Te Alang litum majok aphanta kaphere lapen kelang plot ajok koila kepur ingtonte lasi jakong kidoatum nep ingnang un eluma lapen khang un eddet poma lasonsi non hedjong nilip constituency arlo number ahawar along koila kepur bom along news pass apherang kepen ahumri pen arjuitha নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হিমামুৰিয়া অঞ্চলৰ নামৰ ঠাই এডোখৰত বৰ্তমান এই ঠাইডোখৰত যি অবৈধ কয়লা খনন কাৰ্য চলি আছে ইতিমধ্যে এই বিষয়ত কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক বহুতবাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদ জনাইছে বহুতবাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই বিষয়ত কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা সাংসদ তথা MLA সকলে এই বিষয়ত কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ'ল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি এই অঞ্চলত নিজে আহি পেলাই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কয়লা খনন অবাধ গতিত চলি আছে দিনে নিশাই কয়লা খনন চলি আছে এই সংঘাতত আমি এইটো অঞ্চলৰ এই নাম্বৰ অঞ্চলৰ এই কয়লা মাটি অঞ্চলৰ আমি দুই এজন বাসিন্দাৰ ফালৰ পৰা আমি দুই এষাৰ কথা জানিব বিচাৰিম কেমেৰা পাৰ্চন সপেন তেৰাঙক মই দেখুৱাবলৈ মতে তাক নম্বৰ লওঁ Pining pen nikan toksinar kep angbong dak koila ki puram pen penan dak nambor hawara long pulpon long bose so koila tu ka chinya teng butang te la bangso koila matured kalilang in matured lang lasil bangso koila non ki pur ke isi ki phalang hoson tu theklong la pen pini la bangso koila ki purat pini ki pon re kosom bose ki pon mani tu da chinya dalo ni tu dak niber hawar ni tu ya jat stamen ni tu dak responsible do ni tu dak rat tu dak arong asal stamen itu mana ayah komplain do dia dak koila purbom ayah dim bangke ahok lo pota do dim do lo pota ka wedim do lo lapen rong ajo ditung la rong asal pen somse report ke longa tenge je koila ke puratung rong asal la maju je thiri ajo bithe bitata phul lablo rong asal phong komplain do stame patoy de pen thiri yo stame koila ke do dim pen si atung thiri yo stap phul pon lap pasang se rong asal pan ke lang plot thek pan long aso report itu long pon lasi la bangso puthak nitung kacuniri kang tung bangke dakar benglong tan council kecari atung stamel laso puthak kelang parsik je pansina tuman chuniri lo la bangso pini la bangso news fast channel pen atu news fast jugedi moi councilor CM ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক স্থানীয় MSC থ্ৰুৱেদি মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেটো ইলিগেল মাইনিং যেটো ইয়াত চলি আছে নম্বৰ নদী অতি সোনকালে বন্ধ হোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এটা দুখৰ বিষয় যে আমি কিয়নো ইয়াত নম্বৰ এৰিয়াত ভিতৰুৱা এৰিয়াত আমি আহিবলগীয়া হৈ গ'ল যেটো নেকি আজি পৰা 8, 9, 10 বছৰ আগত পৰা যেটো আমাৰ ইয়াত নম্বৰ এৰিয়াত কয়লা খণ্ডন অবৈধ ইয়াত কন্টিনিউছ হৈ আছে এই কথাটো আমি বাৰম্বাৰ আমাৰ যেটো নেকি অথৰিটি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক বাৰম্বাৰ আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হ'ল যাতে আমাৰ এই কয়লা খণ্ডনটো বন্ধ কৰক কিয়নো ইয়াত আমাৰ
এই কয়লা খণ্ডৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক বহুত কষ্ট পাইছে আৰু ইয়াত আপত্তি কৰিছে আমি কেইজনো আমি লগ কৰিছোঁ আকৌ তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে যে ইয়াত কয়লা খণ্ডন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত মৰাশালি খান্দি দিছে কিছুমান গীৰ্জাঘৰ কাৰোবাৰ ভেটিত এনে খান্দি দিয়া Atijong ni pai hiniar ni pen pini an ni thomar ni hot he pin pen kepleng pon. Laso kache song nang pocket Dipu Medical College along inglong aso der apansi 3rd grade pen 4th grade boreng ang hoy pipon lap nang jipu ke hang ponsi ar ni hot he pin pen Rusemson Singh Ingti Memorial Park athengno along kache song pon. Pini ni thom ke pleng ar ni penangan atum pen kache than pon mate lam ke jai pon ke Bangso Medical College jongsi ladak lokela tum phan pipe pulote Dipu College ing hap check sitame Election representative sa tumang no si kaninge. Ita alam ni tum piniagian dai ita lam kita kundi alam itu mas. ahut kaning je ateng jongsi woreng sinangji pulote Medical College ing hap check anwet pusi kaning je ponapot hampang asong atum tame ing hap check sitame kana hok abe pusi kache song along klamalam jaipon. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Patumi United Christian Forum Jirikinding aro Chairman Elder Rajanti Sopen Chunbang Bro James Phangcho alang litum ke Japon a committee pen patir piponsi United Christian Forum Jirikinding along pre-Christmas katalon pon bangso pre-Christmas katalon pon amai along Elder Rajanti So Chairman pen mai chupahem puponsi Borsing Tiso Seva Bharat National Evangelist Aluhi Sarpo aman pen chitong dun anparta sumlirong thik pen danglok penang an ke thigiding atum chitong dun pen kedamtang surihini raprenar kep aningkan ingdeng matijong hini arni jirikindeng along pre-Christmas katalon pon along ning karong pen nang kachitong dun pen puthot alang litu mithang ahem kachedam bo mahut saktiman atrak pen kachingkoy ajok apran kedam nang bangpho abang pu bang phi atumaphan bangso trak kachingkoy adimalong United Christian Forum jirikindeng aro atun pen Japon si bangso arni apran kedam nang atumaphan chikimodam baithalang sopen rajan ronghang news fast karbianglong Patumi arnikang sam apora hot Gopinath Bordoloi Bhawan amayalong KSAMI pu Samson Teron Socio Economic Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Assam pu amayalong Karbianglong angkang pialam jaidun alang likaning jaidun ke the border issues, the education, economic, the easier implementation of Article 244. The illegal minings of the coal and the stones are flashed, the news are flashed in every newspapers and every news channel. But the government of Assam still pay a very lackadaisical attitude. This has a very bad impact on our economy because all these are being illegal. So I would like to request the Honorable Speaker to take up the issue. West Karbi Anglong, more than 200 hectares were illegally occupied by the non-tribal. So take up the issue of Article 244A because we don't want to divide Assam. It is a state within the state. So that is our constitutional right, so to say. And I would like to request all the ministers to take up the issue. Patumi Jirikending PBAC Chokomar Lab Technician Sonjoy Rong Pipen Japonsi Jirikending pen ke hello kilometer plikep anbak skapa hawaralong Tribal RCH Camp Padoponsi kipapi hubrong atau anora tatumaphan ake joy pen selang pon Bangso Tribal RCH Camp ke Padopon along Jirikending PBAC Chokomar Himansu Das CHO Vidyaram Sinar SW Ariful Azad RBSK Jenti Teronpi ANM Usalang Thasa ANM Lapen Nel Wesley Kropi Asa Supervisor alang nitumpen halabang so hawar gari motor kacelengun e adiman paledamsi ke ongdun rong aratapan doa ingprim piponsi mesenpen pepachun pon baithalang sopen Rajen Ronghang News Fast Karbianglong Dhansiri constituency ang kang mate Dipu Matipung hawar bhongkuru iroipen kang nia hichilong CRPF ingkoi battalions atum kerap kipi ateng kachiti ahem kimi toilet block pini DC Mugul Kumar Sakiari deng kangpu bangso hudalong ingkoi battalion CRPF CORD Jenny Anna Lapen CRPF official atum cherap chetodun
Anparta GBSGB Ratchari Songjapu Songjapi tum anta chetongdun bangso kachitia hemso lake rata tumsi mesen pen war sailong popusi jong বজাৰ সমিতিলৈ তেখেতসকলে উপহাৰ দিয়ে আৰু এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আছিল ইয়াত যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক মহিলাই হওক পুৰুষেই হওক প্ৰতি ৰবিবাৰে আহে আৰু এইটো দিয়াৰ পৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ যিসকল গ্ৰাহক আহে বা যিসকল ব্যৱসায়ী ইয়াত There's a marketplace where the poor villages of the surrounding villages used to come here to sell their products like green leafy vegetables, and they have to stay here for 4-5 hours. So whenever they are confronted with natural cold, they don't have any place. Ini ladak matipung Sunday market along kipa fi huk adimalong ilitum CRPF ahin pen Sunday market apan barpi barsu kachiti apan nangi pipian pini CRPF atuman turu reun alang litum ladak nang kera papot pini siu pan litum kurang topajir lo kaldong Non malam so aphan birtain tong sina. Isan Motors, an authorized dealer cum showroom of Royal Enfield in front of Langpi Dehangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, near District Social Welfare Office, Diphu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. All types of accessories of Royal Enfield are available here. Easy finance are also available here. For more details, please contact 9957 988008 or 7896 169021. Good news. Come one, come all. Free coaching for the first time at Jengkha for classes 10 and 12 at Jengkha Bamonpo Junior College. Organized by Karbi Student Association, Inglongpo Jengkha Head Branch. Starting from 1st of December to 31st of December 2019. For more details, please contact 9105363332 or 9365092021. Kardong pening asengkan apartment advance sa Christmas sa kardong pajero. Lapen sangkut harapan kirjumit pajero. Lapen bangso ji klorjon nang itumi admi phone pen lapen opran mesen pen bangso advon Christmas katalong nun thekje aphan kirjume hangno. Anparta nindritum news fast Karbi Anglong ahin pen advan Christmas ahir jume bajer thulo. Nasi ini tum news fast Karbi Anglong kilang aral tum aphan ini tum news fast Karbi Anglong ahin pen advon Christmas kardong bajer kardong. Birtakan tompe nang chirui thulo. Patungi World Disabled Day Arnigete London along Tin Alum LP School Ulukunchi LP School Kasturba Gandhi Balika Vidyalay Ulukunchi Lapen Pregjam Amri Angkang High School Lok Charlie Ausomaratum Chetongdun Labangso Keta London along Ongdung. So আমি আজি 3rd December 2019 আমৰি ব্লকৰ তৰফৰ পৰা World Disabled Day আমি অবজাৰভেশ্যন কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত evaluation চলি আছে Research person Champak Raya Chetri World Disabled Day aputhak lam jaipon Champak Raya Chetri lam ke jai atengke labangso arni keta London ke amri angkang kosonsi disabled mate tekok teki ap osamaratum han kosonsi kirung pon nangji lapen arlusu ke Charlie osamaratum han ta lu ke Charlie anathu kapaprang don thekji aphan than chimungpon bangso amai along arjan kihi cepate essay writing lapen kaprek cepate asai dengpon Pini abirta na pansi pajulo dometang me kardong.